Sanibonani maqabane. Amandla. Amandla. Viva MK viva. Viva MK viva. Tata MK tata. Ngibingelele phansi kobuholi bukamongameli wethu uNcamalala. Mina uJabulani Khumalo uCommander. Ngifuna ukuthi silungisele umongameli yethu uzoma kumali komama ngibonge uMaqabane onikeza ithuba sisuka le Richards Bay lapho isikhathi sikhona sesithi hayi asilo sibingelele but ukubingelela kuzothi uba kancane ukuthi geje bese ngibuya ngiyithethe Maqabane kune simemezelo nje esimnandi ngolwesibili lolesiyakulo bekufanele sigcwale eThekwini sivale zonke idrato ngoba ukhongolose ubese esihloswe ngomunesweni ukhongolose phansi kobuholi bukaRamaphosa noMbalula basisenkantolo bathi uKhumalo wathatha iloko ye-MK wayenza i-MK party. Now i-challenge yabo ukuthi le logo iyafana neloko ye-MK. There's only one MK party ile esiyona uKhongolose anayo u-MK party uKhongolose uno MKVA as an association aphinde abe no MK Light as an association ophinde ube yilento yabo-ke abalokhu besigcona ngayo bethi bawurejista uMkhonto bayenza lokhu kuthiwa i-trademark abanayo i-trademark yoMkhonto wesizwe bane-trademark yoMkhonto Light okwenye ama-associations abo bese kuba khona lokhu okuningi noRamaphosa sefe wenza okuyo ngifisa ukuqala understandeke lokhu Maqabane uRamaphosa nobuholi bonke bukaKhongolose i-MK abayifisanga ukuthi iqhubeke iphile bayibulala ngenxa yokuthi base beholile emabhunwini amabhunu ethe bulala lento le uma ubuka i-freedom yaseZimbabwe i-freedom fighter yakhona okuyizanu PF isahola namhlanje yathi uma ithatha i-freedom inkululeko yaseZimbabwe wathi uMgabe nina njengamasotsha ezanu PF nina enzoba amasotsha esizwe hayi lamasotsha belungu siwaficile but uRamaphosa nama-negotiators ayehamba nawo bathi cha asiwulahle thina uMkhonto wesizwe singene ngaphansi kwamabhunu base bethi ama-comrade amasotsha awabe wongcothoza ngaphansi kwamabhunu lapho indoda etrayine 5 years as a soldier izophathwa uKennel otrayine 6 months ngoba nakhe umlungu yileyo nto-ke uRamaphosa ayenza ku-MK wayibulala wayenza ukuthi amabhunu ayibone njengento engekho wayese ehlebela-ke uMandela ethi bulala le-MK abalahle kwayibhaba abalahle izimoto yonke i-MK yayinayo yonke it was a military engathi mayilwa namabhunu ithathe izwe within 2 days because i-training ye-MK is higher than any other freedom fighters akhona in Africa. I-MK training yaphinda trainer amanye amazwe ilekelela e-Africa ukuthi amazwe akhona abe nale military. Now mulasa leyo nto leyo usho ukuthi ingqondo yakho isuke ithe uceda kancane idinga mhlawumbe ikhulu ezimali. Now thina-ke uma uRamaphosa eqhubeka nokudelela sabe sesithatha isinqumo-ke sokuthi leli gama
sizolivusa. Sicele madlozi oathango na wonke abaholi ababekhona isikhathi eqala iMK. Sayiregister last year. On September 7, IEC wayipasses wasinika isitifiketi ukuthi cha seniyiphathi ke manje. So sekuhlukile wonke lama association ka-ANC anawo. You are no longer an association, you are a party because senilandelile yonke imigomo yokurejistwa kweqembu. Yathula ke i-ANC about amaviki awu-2. Ithule nje wathi evikini elilandelayo kwakungoLwesithathu ekuseni baxatshazelwa izisu bagijima bayakwimida ngo-12 ebusuku. Bathi nangu lokhu manje esingamazi userejista umkhonto wesizwe. Bazisho izinto abazisho eziningi sayithulela-ke njengoba sijwayele ukuthula. Bakhuluma-ke bathi lokhu malasimazi akaze abe member ka-ANC, akaze abe yisoja. Bakusho konke kanti bakusho nje 3 days down the line bebekathi benisendele imessage ethi we are in good standing, we are a member in good standing and you still have 3 years to go. Now uthi kuntombazane mayema kwipodium akakaze abe member lo muntu asimazi malungana.